باش خوندکارن هجا هنچاوانه بهبی مون باش بن شخوا ایرو مدیسا دست پرتوکا خویش شا بردوام بکن ام گهابون بشه پینجم وانه یا دویم وانه یا من جیب ناوه دیوانه نزیکبونا ناوندینه دیوانه نزیکبونا ناوندی چنه آنا مبهبر ناس بکن شخوا بدیتنا تشتین لدردور آمه و نرخین گو اندامین جودا جوان تشتان را دبن ام دبینن انو پرانیا وان نرخان نزی هبن آن جی لدردورا نرخکی دیارکری کم دبن اف تشت بناوه نزیکبونا ناوندی تی ناس کرن گلک پیوان آماره این کو وان نرخا با آلی ناونده دپیون هنه این هری گرینگ چاره ناوینجی پرهاتی وجوداهی دست پیکی امه ناوینی ببن آیه که ناوینی چیه؟ دبی اگر کومک نرخ لبام هبن از وان نرخا کومی هف بکم بلاوی هجمارا وانا جبوگو از ناوینیا وان نرخا درخینم امی بیجن ناوینی ج کومک نرخ را یکسانی کوم کرنا وان نرخان بلاوی هجمارا وان لوی داره شخوا ناوینی بسمبولا اکس بار تی نشان کرن لوی دمیناک دبی زیلانه نرخاندنا زیلانه ده یا بیرکاریه ده 4 ماهانده اوه امیناکا خواه بنویسن نرخاندنا زیلانه یا بیرکاری ده 4 ماهانده اv مها اول 8 مها دوا 4 مها دنجي ده مها 4 6 کا ام ناوینیا وان نرخان درخینه ام بیجن ناوینی 4 سری ناوینی ما گوت اکس بار یکسانی کم کرنا وان نرخان بلاوی هجمارا وان یعنی 8 زیده کی 4 زیده کی 10 زیده کی 6 بلاوی چند هجمارن 1 2 3 4 هجمارن بلاوی 4 یکسانی اف هجمار کومی هفدو انجام 28 درد که بلاوی 4 شخوا 28 بلاوی 4 دکه 7 مانه خواه ناوینیا وان نرخان هجمارا 7 لوی ده من ناوینی فهم کرد امی آنا هر خاله خوی دو یمین ناوینجی چیه؟ آنا مبهور ناس بکن ناوینجی دبی دست که ام هجماران بر بپیش و یانجی بر بپاش و ریز دکن پشتره دو روش هنه روشک اگر هجمار کتبن و چاره سریک جر هبه اگر هجمار جود بنجی و چاره سریک دنجی جر هبه که ام هفر ناس بکن به اف چاره سریک چنه ما گوت دست که ام هجماران بر بپیش و یانجی بر بپاش و ریز دکن روش اول دو روش هنه روش اول اگر هجمار کتبن اگر هجمار
هجمارا هجماران هجماران كتبة ويدمي ويتشبه ويدمي هجمارا نافينية هجمارا نافينجية أو هجمارا دنيبة كوميكي دمي أم بنفيسن ويدمي هجمارا نافينجي أو هجمارا دنيفي كوميكي دمي وريسكرناوي جي ودفي آوايبه ريسكرناوي نا وچبه ريسكرناوي نا نا زيدكي يكي بلاوي ددوا لفي داري نا چيه هجمارا هجماران نا هجمارا هجماران هجمارا هجمارا نه هجمارا هجمارا لفه داره سمبولا ناوینجیش خواه اکس میدیایی میدیان سمبولا وی ام بیجن وی چی بی ما گوت اکس میدیان بی اکس میدیان میناک ام سر وینا ببن جبو ام بهتر فهم بكن ام بيج المينات ام نافينجيا وان هجماران ببينن اف هجمار چن الجمع ام بيجن شش نه چار دو سسي ام نافينجيا و هجماران ببينن برج بدي بلا 4 10 بي ام بيجن هجماري ما 6 9 10 دو سي كا ام نافينجيا وان هجمارا ببينن لفي داري دستيكي ام هجماران بر ببيش و ريز بكن هجماران بر ببيش و ام بيجن بر ببيش ريز بكن هجماري ما حري بتشوكيه بالدوية بشترى سسي بشترى شش بشترى جي نه بشترى جي هجمارا دها دورا امي بين شبكن امي نرخي نافينجية ريسكرناوي نادينن ما قوت ريسكرناوي نافينجية ريسكرنا نافينجية يكساني نا زيدك يكي بلاوي ددوا نا چه مگو هجماران چند هجمار البامه هنه شخوا 5 هجمار البامه هنه زيدك يكي بلاوي ددوا 5 زيدك يكي دبي 6 بلاوي ددوا لوي داري 6 بلاوي ددوا انجام دبي 3 معنى خواه بكهاتيا سيام ام بيجن بكهاتيا سيام بكهاتيا سيام كي بكهاتيا سيام كم تخلنا في جروفري ده هجمارا ششاية معنى خواه امكارن نرخي نافينجي دينن بيجن نافينجي اكس ميديان يكساني ششا لفيدا بالا خبتني خندكاري مي هيجا هجمارا سسيا نرخي نافينجية وقت دركت ريسكرنا نافينجية دركت اندامي كومكا لبامة هي اندامي كومكي دركت هجمارا سسيا دركت وشكو هجمارا سسيا دهندري كومكي هي ما نخوة
ام کارن وقت بینی که ببین اگر هجماران کتبه و ریسکرنا ناوینجیه اندامه کومکه درکبه ام بیجن هجمارا سیا اندامه کومکه هجمارا سیا اندامه کومکه شخوا روشا ميد دوا لفيدا ما قلت اگر هجمار كتبن روشا دوا دبيجي اگر هجمار جوت به اگر هجماران جوت به اگر هجماران جوت به ويدمي ونرخي ناوینجیه ناوینیا هر دو هجمارین دنیوه کومکه دبه ویدمه ونرخي ناوینجیه ناوینیا هر دو هجمارين دنيوي کومکه ده لوی درجی شخوا ریسکرنا وی جی و بی آوایی بیم بیجن ریسکرنا وی نا و چه بی و نه بلاوی ددوابه و نه بلاوی ددوا زیده کی یکی به ما گوت نه هجمارانه انا ام بیجن میناک ام ناوینجیا وان هجماران ببینن ناوینجیا هجماره ما ام بیجن سه یک پنج نه و ده ام بیجن هجمارا ددواش دست پیکی امی هجماران بر بپاش و ریز بکن عینی میناکا اول الوی داره ما بر بپیش و ریز کر امی الور بر بپاش و ریز بکن بر بپاش ریز بکن که امو هجمارا ریز بکن بر بپاش و ام بیجن ده نه پنج سه دو و یک خون وی داره ما گومینا کامل ام ناوینجیا وان نرخن نجیر دانه نجیر ببینن دانه ما سه یک پنج نه ده دویه ام دست فکرم هجماران بر بپیش و ریز بکن بر بپاش و ریز بکن ده نه پنج سه دو یک پشتره ام ریز کرنا وانا ببینن ام بیجن ریز کرن ریسکرنا ناوینجیه ما گوت نه بلاوی ددوا آیکی هجماران چند هجمارن شش هجمار البامنه ام بیجن شش بلاوی ددوا شخوا انجام دبی سه لوی داره ما گو پک هاته یا سیم پک هاته یا سیم پک هاته یا سیم کی جانه پشتی گماره سکر هجمارا پنجای متی خناب گروورید ام بین ریسکرنادن نه بلاوی ددوا زیده کی یکی نه بلاوی ددوا شش بلاوی ددوا زیده کی یکی شخوا شش بلاوی ددوا سی زیده کی یکی دبی انجام دبی چار معنی خواه پک هاته یا چارم ام بیجن
pek hateya çarem. Pek hateya çarem kîjayî hejmara siyayî. Li vê derê em ê binivîsin, em ê bêjin nirxê navînciyê nirxê navînciyê yeksanî pênc me got navîniya her du hejmarên dinêvî di pênc zêdekî sê belavî di duwa. Pênc zêdekî sê heş dike, belavî di duwa dike çar. Mane xwe nirxê navînciyê hejmara çarayî. Li vê de bala xwe bidinê dê xwendekarê me, hejmara çara ne endamê komikê derket. Mane xwe me çi sûd girti ji vê derê? Me got eger hejmaran kitibê wê nirxê navînciyê endamê komikê derkeve. Lê dema gir hejmaran hejmareke cot bê wê nirxê navînciyê ne endamê komikê bê. Em ê bêjin ne endamê komikê. Hejmara siya, hejmara çara biborin. Çara ne endamê komikê. Li vê derê çi li ba me heye? Li vê de encam li ba me heye, ji va her du rewşa em encamekê digirin, em dibêjin bi giştî nirxê navînciyê ne yeksanî rêzkirina navînciyê ye. Çima? Nirxê navînciyê, rêzkirina navînciyê her tim hejmarek xwezayî. Rêzkirina navînciyê wê her tim hejmarek xwezayî li cem derkeve. Wê her tim hejmarek xwezayî li ba min derkeve. Lê nirxê navînciyê dibe ku ne hejmarek xwezayî bê, mîna kert bê li gorî hejmarên guhatine dayîn. Wek ana em mînakekê bibin, eger hejmarê dinêvî di ne sê û heşt bana, hejmarê dinêvî di şeş û pênc bana. Ne sê û pênc va biborin, eger şeş û pênc bana, komkirina wa hejmara wê yazde ba. Gime yazde belavî di duwa kirbaya, wê encam li cem me pênc û nîv derketa. Pênc û nîv kirti, me nîkarî bû em bêjin hejmarek xwezayî. Mane xwe hejmarek nexwezayî. Mane xwe em karin bêjin rêzkirina navînciyê her tim hejmarek xwezayî û nirxê navînciyê dibe ku ne hejmarek xwezayî bê, mîna kert bê. Li gorî ku hejmarê hatine dayîn. Ana em ê birhatî bibin. Ji xwe birhatî em bêjin Asya. Birhatî. Birhatî çi ye? Dibe di hundirê di komikeke hejmaran de hejmara zêdetirîn dûbarekirî ye birhatî ye. Hejmara zêdetirîn hatî dûbarekirin. Hejmara zêdetirîn dûbarekirî birhatî ye. Ana li cem me ji xwe sembola birhatiyê em bi tîpa me nîşan dikin. Sembola wê em bêjin tîpa me. Dema em bixwazin birhatiya daneyekê derxînin, em ê bêjin me yeksanî. Li vê derê em bêjin mînak. Li cem me heye komikeke temenê kesan. Temenê komik kesan çi li ba me hene ew hejmar? Em bêjin sî û sêyî, bîst û pêncî, çil û heştî, dîsa jî sî û sêyî, bîst û pêncî, bîstî, dîsa jî sî û sêyî. Li vê derê em bêjin ka em birhatiya temenê van kesan derxin di vê komikê de, em ê bêjin birhatî yeksanî, birhatî
ما یکسانی 33 چمام هجمارا 33 بر جبر او هجمارا حریزه ده هاتی دوباره کرن ون کارن ون آناش خود برسن انه 25 هاتی دوباره کرن لی 25 ده جاران تنه هاتی دوباره کرن لی 33 سه جاران هاتی دوباره کرن لوی داره تبینی هنه دو تبینی هنه دبی هگر همو هجمار جدا بن اگر همو هجمار جدا بن و دمه و برهاتی ددانه ده تنه ده که ام بنا بنویسن بهوره ما قلت هجر دو تبيني البامة هنا آيكي أم بيجن تبيني أم بيجن آيكي هجر هجمارا هجماران هجر همو هجمار هجر همو هجمار جدابن ويدمي برهاتي تنية ميناك أنا ميد ميناك بنرن شاوا برهاتي تنية أم برهاتيا دانين لجير ببينن أجر دانين ما نه شش سيه الدوبة بيستو السابة بينجي وحفبة أفدانا لجمع برهاتي تيدا تنية يعني بيجن برهاتي تنية شما تنية جبر تهجمار نهاتي دوباره كرن ام بيجن برهاتيا وينا هي ما قلت وقت بيناساج برهاتية ره هجمارا زيادة ترين دوباره كري يعني دوی بی دوباره کرن حیاگو ام بیجن او برهاتیه ام بیجن برهاتی تنیه روش آد دوا تبینی آد دوا دبیجه تبینی آد دوا دبه کو بهتری برهاتیه که دانه دهبه لوی داره ام بیجن دبکو بهتری برهاتیه که هبه ددانه برهاتیه که هبه وک میناک از بیجم برهاتیه دانه لجیر ببینه ام بیجن دانه ما چیه دویه سسیه چار هجمارا چار دیسا چار پنج هجمارا هفت دیسا هفت هجمارا نها لوی ده بالا خو بدنه ده چاوا برهاتی دو برهاتی جوی دانه هنه بالا خو بدنه هجمارا چارا سه جاری هاتی دوباره کرن هجمارا هفتا جی سه جاری هاتی دوباره کرن لی ام هجمارا پنجانا جبر گو دو جاری هاتی دوباره کرن اما بیجن دو برهاتی هنه او جی چنن اما بیجن برهاتی ما گوت تیپا مته نشان کرن یکسانی هجمارا چارا و هجمارا هفتا ام بیجن هجمارا چارا و هجمارا هفتا انا امی خالا چارا ناس بکن بهوره شخوا خالا مای چارا ناوی جداهی چیه؟ به جداهی ادناف برا نرخی مزنترین و نرخی بچوکترین دیا کامی بهوره ببن چارا
جوداهیا نافبرا نرخê mezintirîn yê biçûktirîn de ye. Navbera nirxê mezintirîn û nirxê biçûktirîn de ye. Cudahî bi vî awayî tê dîtin, em bêjin cudahî nirxê mezintirîn kêmekî nirxê biçûktirîn. Nirxê biçûktirîn. Mînak em bêjin ji xwe mînaka me jî divê ka em cudahiya van daneyên li jêr bibînin di 2, 3, 1, 5, 9, 7. Li vê derê hejmara herî biçûk kîjan e? Em bêjin çareserî. Hejmara herî biçûk hejmara yekkeyî û hejmara herî mezin hejmara nihayî. Em bêjin neh cudahî yeksan. Neh kêmekî yekkê ji xwe encam dibê 8. Mane xwe cudahiya va daneyên li jêr hejmara 8 ye. Li vê de mînakekî li ba me heye dane danime dibê ka navînî û navîncî û pirhatî û cudahiya van hejmaran em bibînin. Em ê ana her çar xalê xwe yî me biriye, em ê li ser vê mînakê bikarbînin ji bo ku em bêhtir sûdê bigirin. Em bêjin destpêkê navînî me got x barê yeksanî. Komkirina van hejmaran belavî hejmara wan. Kam va hejmara deynin? 8 zêdekî 50, zêdekî 10, zêdekî 17, zêdekî 6, 1, 8, 26, 5, 6, 4, 8 hejmara 7. Hejmaran çend e? Em dibînin nû 13. Komkirina va hejmaran bêjin x bar yeksanî not û 1 derdikeve belavî 13. Ji xwe not û 1 belavî 13 encam divê 7. Mane xwe navîniya wan van daneyên li jêr hejmara 7 ye. Em bêjin navîncî destpêkê em ê hejmaran ber bi pêş ve rêz bikin. Ka em hejmara rêz bikin? 1, hejmara 4, hejmara 5, 6, iştre hejmara 7, 8, 10 û 17. Piştî me hejmar ber bi pêş ve rêz kirin, em ê binerin nû navînciya wê nav çi qeyse ye? Em bêjin heger hejmar kitibin me got hejmara di nîvê komkê de û rêzkirina wê jî ne zêdekî yekê belavî di duwa bû. Em bibînin ne hejmaran in zêdekî yekê belavî di duwa dibê 14 belavî di duwa û ji xwe 14 belavî di duwa dibê 7. Mane xwe pêkhateya heftan. Pêkhateya heftan em bêjin hateya
حفتان بك هاتايا حفتان كي جاني كاورم بهفر ناس بكن 1 2 3 4 5 6 بك هاتايا حفتان ما نخوي هجمارة ششاي ام بيجن نافينجي اكس ميديان يكساني شش كا ام برهاتي اوي هجماري جي درخينن ام بيجن برهاتي ما گو تیپا ماتی نشان کرن هجماره گو هری زیده هاتن دوباره کرن شخواه دو هجمارن هجماره ششایی و هجماره حیشتایی برهاتیه وینا شش و حیشتن جداهی اوه چه هجماره؟ جداهی هجماره هری مزن نرخی مزن ترین کیه؟ حفدهیه ام بیجن حفده کمکی نرخی بچوکترین یکه حفده كيمكي يكيش خواد بي 16 حيا في دري وانا يا مبداويد بي هفالنو از بهيفيمه وسود جي قرتبي وندمين كيف وخشيه ده